you don't know about it, now you know about it. Ja, zaken ze nu brengen de afgetreden leden terug. Is conflict. Is beter rip of niks, brother. Het is oorlog dit. Wolf what? Check it. Kijk je hier bitterloos. Metafoors. Ik kom metafoors. Dat komt bitterloos. Dat ik een woord. Ik ben liberloos. Sons of life. Kom alleen in de poos. Ik zou praten. Jakken dit. Listen. Noem me eerst. Kono. Ja, met de door. Ik jak het te pillen. Zodat ik met hem over van ziek en dood. Hou je die elkaar. Dan wordt ze uitgezocht. Hulle geeft voor de beest. Van ik gezocht. Dat hulle linker voor die uitzendok. Is famous voor die honden. No mensen bang voor wat. Gangen no naam voor wat. Dus laten maken. Is een brand. Donkere racist. Kom bra. Paar mannen wat honden. Zo kop een trap van van. Hip-hop so is my destiny. This the other one. So never come between me and achieving my dreams. I would demand the conflict. Cause to me winning's everything. I can tap how they pull their gefriet they see. I just make numbers so I can keep counting all these wins. Chickity ticket. Is een miss het tussen brikkets. Ik hit het. Ik lik het. Van ik spoel mijn pik het. En is het. Hij besef ik het. Ze is het. Als mijn pik op geflikkerd. Als ik mijn target gezitten. De ticket ingeconnect. Bitterlust. Niet dat ik de beste is. Ik bouw die blokken zo. Wij zijn hier in Kroeks. MC introduce yourself. Zeg even van waar zij in deze is. Kijk, die bent nog gebeurd. Ons dat eigen Polen naaiers. Nou, hij zoekt die bent nog gebeurd. Maar ik had dat. Maar hij was een bang naai. Die bang bij jou niet. It's your man, Major B76. Ons represent. Sarah Grotas bij Beter Vita van mij, man. It's your fucking man, Major B76. Kroeks. Hij is wat Justin voor mij zei toen Aiden Paul voor mij gedacht had. Ik zei, wie? Hij zei Kroeks. Ik zei, zijn me niks op. Hij zei, maar ja. Ik zei, wie? Hij zei, Kroeks. Ik zei, het kan niet visie. Hij zei, met mij zei broers competitie. En net zoals Aiden Paul heb ik gedacht dat zij zal hier kan visie. Maar dat is fijn. Dat is allemaal net hij visie. Ik zei, hallo vergelijk om nowadays met je original Dak Daras. Hallo zei Aiden Paul en King B. En ik beef met King B en King B heeft hetzelfde gezegd naar bed om en zie zij. Ik dak all my life. Quick. Kroeks. Zij zit al meer dan 5 jaar in de rap game moeten fokken. Zij is wek rap. Zij is fokken. Net zoals jouw fit gap als een spik fit. Maar dat ik niks rap. Ik slaat de fucking lights out, laat ze blik out zoals Icon en smack dit. Nou fucking krik dit. Hij is maar net die intro van de eerste round, net omdat ik of ik de crowd zijn geest kan vangen. Zo, ik zal weer weer beginnen. Dank je Justin. Maar niet dank je Justin. Ik heb basically net één vraag. Wat de fuck red je rippen met die image van de dasbin? Zij lijkt meer zoals je pussy in jouw verhouding en jouw meisje lijkt meer zoals je husband. Zij klein jezelf een goat wat je altijd op je gras spin. Maar voor mij lijkt je zoals een lijkt die wat meer stil was in die klas in. Zodra je onderwijs, zodra ze antwoord geeft, dan breng je onderwijs jouw geslag in. Je vindt ze min trust in. Je fucking zelf kom maak music, je adjustment. Is het just in, je fucking just in. Ons allemaal net geraamd is in ons kas in. Maar zij is meer geraamd als jou geraamd is in die kas in. Nou vat hij pushing. Daar is een paar van die bra. Wat ik niet verstaan als ze battle rappen niet. Of laat ik het zo zeggen. Als een paar waar ik die bro niet verstaan als ze battle rappen niet. Like, hoe doen ze fucking 3 schemen nog steeds eens aan in je bari? Huh? Hij bleef me kraut om te zeggen aan hemzelf worden. Net zodat Cohen keek en zei, hold it down. Right Kroeks rip. Als hij nou gaat rip, doe me je favor. Vat het stap voor stap. Ik denk het is beter om gat te vatten als wat je klap gaat vatten. Op social media is ze hard voor wat. Huh? Zij claim jezelf voor rappen zodat je me niet kret kan vatten. Maar ze sensitive zoals een version dat je een clip wil vatten. Als iemand nou in de crowd zegt, ze is een kak rapper, ze kan een clip ook vatten en in iemand zijn gezicht een klap. Voor wat? Pushing.
My bragie my nou die dag gekoop. Hy vra my meidje, hoe kry jy dit reg om jou opsoete dis mental? Ek sê vir hy nigga dis mental. Al wat ze doen is vat de pensel en vraag voor de universe dat hij op een fucking clown is. Net om te killen in de eerste ronde. Hij zei oké, ik weet dat je baars. Maar hoe komt elke soort wat ze geest amper soos Rugal? Ik zei van nigga, wil zij nou oor King of Fighters praat? Ik zei van pussy nee. Ik zei van nigga nee. Nee, het werkt zo niet. Hij zei ja. Kroek zet baars. Maar so goed kom stadig deur soos Jasie Rou. If a ander brood came into King of Fighters en ek weet se julle paar van julle wat ding Meidse B wil om net 'n baasie hou. Maar my naam is Meidse B en die B is self-explanatory. Elke keer wanneer jy my battle moet jy jouself settle en arm control. Because sodra ek my fucking op in 'n skoubeet vind ek dit moeilik as ek my arm control. Kroeks, jy fucking trou so baie rappers op jou socials, jy begin klink as 'n spa patrol. Ek was 12 jaar oud toe dink ek al klaar soos jou. Toe het ek al 'n hele paar getrou. Ek en sy is seker dieselfde ouderdom en ek moet my klaar soos 'n pa kontrol. Sy moet vir jou fucking beat sê, sy moet ophou soos 'n ma kontrol. Van as dit van jou biologiese ma verhang soos jou pa requested dat ek sal liewste sy saad toe kou. Van elke ouer het 'n beroep vir sy kind, maar kyk waar is hy nou? En ek weet dat jou pa berou. Ek worry nie as wat beter rap jy kon letterlik broed ken toe net om af te sou. Sy lyk soos hy tipe rappers wat die mic kry af te sou. Wanneer almal huis toe gaan, lyk dit sy se een wat die crowd control. Maar niemand smaak nie luister na jou kak en nou begin se mense te golf en dit is wat sy wil hê, mense moet jou op aarde onthou. You stoop down below. En as ek dit in 'n mooier wyse sê, sal ek sê dis letterlik lower as jou self-esteem. Sy dink so fucking min van jouself elke oggend wanneer jy opstaan en verbeel jouself te scream. That's a legend, Maar sy skryf baas. Hold it down. Count jy waar het sy? Hold it down. Maar sy skryf baas dat vir ons laat question what the fuck sy mean. Sy kan sien ek is loyal van elke keer pull up ek met dieselfde team. Ek kan sien sy is disloyal. Van nie een van jou brasse kon vanaand vir jou sê dat jou tande skream, maar sy ken vir cream. Pussy. Maar that's fine. Gaat sê nou vir almal sy sou my gewen het. Maar my broedkiem kry sy te min tyd. Sy is my net 'n jaloers in my en ek kan dit sien in jou gesindheid. Aangesien sy die een is wat na jou gesin kyk, wonder ek nou wie na jou kind kyk. Huh? Pussy. Shout out Meidse Woens. Salutas. Ek sê, aangesien sy die een is wat na jou gesin kyk, wonder ek nou wie na jou gesin kyk. En JB, wat JB? Ek sal nooit verloor bro. Al gee jy my 'n capital L. Die jongs se fucking Facebook page is relevant omdat hy vanaf die oggend tot die aand op capital skel. Nigga, get over it. Ek weet sy se pussy en ek kan dit sien in jou ovaries. Get over it. Salut. Okay, julle almal weet ek het my nie vir die battle prepare nie. Maar vanaand gee ek 'n shout-out vir die pussy se family. Nigga, vanaand gaan sy weer rap en ons almal weet hy's 'n tragedy. Sy kan nie teen my rap van almal sien my klasse enemy. Nigga, sy kom nooit op my level nie. Ek is Mr. Two Crown. Pussy, sy kom nooit op my level nie. Al bou sy jou 'n skiffel. Ek sal jou fucking julle fucking brain raffle. Nigga, al kry jy my in 'n freestyle battle, sal ek nog steeds jou gefriet. Rental. Pussy, al sy 'n snake. Kom nooit op my pussy uit, so jy sal altyd weet dat die light is great. En net soos net in sy fight, gaan ek jou fight. Net om te kan sien dat die light is great. Away. Wat maak sy? Dis 'n tipe pussy rappers wat die culture afbreek. En nou raak dit realiteit. Dis 'n tipe ouens wat nooit koppel by 'n party en hulle raak liewers excited as die ouens sê hulle smaak sip en hulle hulle wallet uit. Manie kroeksie. Hy koppel nie kroeksie. Hy al liewers sy kal dit uit. En sê dat ouens hulle video is dit om al manne in die huis te wees en sy moet na jou maale kyk. Ek sal 'n glas of twee drink en maak sy uit. Aiden Paul, ek is vasbesloot. Jy praat sa my bro, sa my. As rooi.
Okay, so from now, it's fine. Hulle town. Hy gaan so onder die mic slip. Ek sê, wat maak sy? Dis hy type rap is wat die culture afbreek. En nou raak het die realiteit. Dis hy type ouens wat die koppel by jou paat en hulle raak liefst excited as die ouens sê hulle smaak sip en hulle wallet uit. Maar nie die pussy nie. Hy haal liefst sy kallet uit. En sê dat ouens julle video is het om al man te wees in die huis en ze moet na jou male kyk. Ek sal 'n glas of 2 drink en maat ek uit. Fucking crooks. Ek is vast besloten soos vaste note. Weet ek dat julle fucking type signs is fake. Ek dink is beter om broke te wees as wat sy famous lyk. Cause vanaan maak ek van jou 'n famous lyk. Like weet jy, like kom ek maak gou die states in 'n mook. Word to Brendan Meyer, kyk hoe fuck ek hom op. Like Brendan Meyer gee die jonge boeking by op sodat ek die jong se kop soos Boogeyman pop en agterna sy kop koek in 'n pot. Pussy. Technical ja. Come on my nigga. Ha? Kom. Ha? Kom. Ek sê dan mors ek hom op. Ek sê ek like dit as ek my op so nervous sien. Ek sê ek like dit as Hallo. Stel man ouens. Die man rap dan. Ai. Ek sê ek like dit as ek my op so nervous sien. Vra vir Doc Zubels wat het gebeur met hom by Observatory. Kom na freestyle battle toe met 'n geskreefde verse toe en dou en nie sy verse nie. En Doc Zubels, dis is vir jou nie. Dis vir die birds and bees. Ek weet dat die nei gaan op bid soos pose vir early B, sodat een van julle neies vir hom 'n verse kan gee. Maar ek sal my beste try soos 'n lady op university wat speel vir 'n bursary. Ek sal een kan staan. Soos 'n lady op university wat speel vir 'n bursary. Ha? Soos 'n lady wat speel op university wat speel vir 'n bursary. Sy rep 'n klompie ABC sit, ek het die tyd vir jou nerds te sien. So, ek like dit as ek so 'n verse sien, sodat ek die jong se fucking kop kan koek soos 'n pot as hy my soos 'n mers en sien. Pussy dis made to be en ek wil sê time, maar laat ek kom my laaste freestyle rhyme. Die pussy ding dis geskryfde goed. Sy kan sien die pussy was geteken soos 'n geskryfde boek. Hoe the fuck kan sy sê dis geskryfde goed as jy light jou off the dome battle it, 'n smoke battle it, sodat ek jou kan smoke soos 'n smoke battle rap. So sê gou sy gaan weer rap met jou kekkelbek. Sê gou vir hy uncle, waar is uncle? Hy uncle wat sê dat die light kan nie weer crown vat nie. Sê vir uncle Cedric ek kan nie middelvinger binne in sy pants up, cause my be kom maak weer kak vanaf die Pero tot binne in die Kaapstad sê my weer beter as my hele Weskaap. Ha? Sy is so fucking broke, ek weet elke aand wanneer sy slaap, ek dink sy vir jouself, hoe kan sy 'n wens slat? Sy kom maak vir ons as skalets as mens swak. Sy kom maak vir broodcamp swak. So ek gaan nou die battle vir jou gee sodat sy dit weer kan aanvat. So salute as vir al my manskap wat uitgestiek het 7646. Dis time vir julle nice. Kijk je jullie witmos man. As Crooks 7100 in de grip is ja. Kan ik stout te krijgen man alsjeblieft man. Kijk je. Kan ik stout te krijgen. Kijk je. Bisa wat me bro. Kijk je bij Zabi. Bisa wat like ik van jou. Your consistency. Thanks. But the problem is, you're not lyrically. Sinds I die numbers dat hy so speel, hy kak sal ek nooit speel op my system nie. Want weet jy wat, sy is so op 'n level wat sy sê sy is. En ek weet nie hoekom waker het sy die fucking voorreg om vir my te dis. Brother, hoe kan sy vir my wil onderskat? Ek is febo jou, hoe kan sy vir my wil daar onderskat? Lach my jas. Ek my verlaag. Vir wat? Hoe kan sy vir my so verlaag wil vat? Kyk jy weet sy wat? Ek hou my maar so plat op die vloer. Wanneer ek sal sak op jou dak. Nou kyk jy. Die man maak asof hy freestyle die hele tyd teen aan my. But I like kak het hy geskrywe vir Aiden Paul. Jou fucking droog.
Nou sien sy, die dag as Deering vir my wen. Jo, as die dag wanneer Aiden sy diklippe uitdun. Stolte. Nou weet jy wat? Ek weet hoekom ek nou op vir jou gedakkie. Oké, maar as ken hulle hulle ou dinge is iets nie. Facts. But King B, kyk яг nie. My's a B. Dis by die smoke battles in my bro, dis op 'n beating. Sien jy? Hier vat hy op beating. Sien jy? Hier gaat ek gou vir jou 'n paar dinge leer en ek hoop jy vat nou. Sien jy, eenvoudig soos die hoe ek dit laat klink, as dit is so eenvoudig nie. Nou sien jy, die foute die wat sy maak, sy die my nie fokus nie. Sy kom hier, gaat vat. Hy gaat jou nergens bring. Maar kyk jy, as hy miskien nood vat wat ek vir jou sê, gaat hy miskien ergens bring. Somewhere in life. Wat sy sê, sy dink sy gaat die battle survive. Barata, sorry. Kyk jy, nog 'n ding. My's a B, you're not even some mini-me. Nee, kyk jy. Tief, hoor vir my. Ek praat saam met jou. Hoor sy. As ek praat saam met jou, wag jy my aandag, sien sy. En luister jy. Kyk jy. Nee, ek gaan. Nee, wag, relax op hy. Relax. Kyk jy. My's a B. Kyk wat jy gou iets van my's a B man. En hoekom is hy so oor currencies? As wanneer die tyd toe sy ma sy pa gery het, ek dink sy pa was seker, hy het raak gepaak gewees. Ja, en sien sy, hoekom is sy naam kon ry? Ja, soos hy moes gesê het, van die ouderdom van 12 toe kon hy ry. Okay. Ek het vir jou broer. Ja, maar weet jy wat? Sy ma was eintlik net 'n one night stand by sy pa. Hy was nog nooit part van die plan nie. Jou ma en jou pa het nie vir jou beplan nie. Weet jy wat? Sy pa wil maar net sy ma op die eerste hand gestamp en stoot het. Maar toe kom hy by ongeluk. Sy was maar net 'n ongeluk. Nou sien sy. Paap sy 'n bietjie. Hoekom ek nou praat van jou ma en jou toppie? Ha? Van die feit dat sy is jou toppie. Maar jou ma was on top. Okay, maar wag, laat ek so diep gaan nie man. Ek wil hê jy laat jy moet heilig. Sien sy. Maar kyk jy my Zabi. Ja, wat het ek nog te sê vir jou? Die feit dat sy Ripka, sy het 'n snaakse flow. En die feit dat sy las jong. Wat ek nou maar moet afknou. Nou sien sy. Kyk jy. Ja, kyk jy soms, weet jy wat nou? Ek kom met tye my bro man, sien jy? Dat 'n man so sukkel sien jy. Dra my woorde uit te kry. Sien jy, dan kom dit by my. Ja, ek is 'n tipe bro man wat sy breins breek het om te kom by hy gevaarlike lyn. Sien jy? Dit sy het met hy norme kat. Dra mense te entertain. So sy sal eenvoudige lyne vat, sien jy? Sit hy by mekaar, sit hy by mekaar, sit hy by mekaar. Nou sien jy, ek vat hy, as ek hy met hy by mekaar en dan maak ek vir jou hele konkoksie, sien jy? Sit woorde by mekaar, sien jy? Nou, ek het 'n tegniek. Wat sy sê tipe laitie wat net iewes skielik rap. Nou dink sy het ook skills in rap. Sien jy? Relax man. Let's go. Kyk hier sit man, laat ek gou, weet jy wat?
Ik ga toen niet altijd gassie, man. Zien ze, ik wil een beetje iets wegvatten, man. Zien ze. Zo, kijk je. Als je, woi, man, woi. Als je besluit wat ze vandaag maakt, no? Wat voor jouw dieren in de toekomst gaat opmaken. Dank je. Zo, weet je wat, no? Ze moet je oor eerst opmaken voordat ze je oor toemaken. Zien ze? Zien ze? Weet je wat? Wat zijn wat ik moet zeggen? Ik zeg voor jou hier, mijn bro. Als je besluit wat ze vandaag maakt, wat voor jouw dieren in de toekomst gaan opmaken. Ze moet je oor opmaken voordat ze je oor toemaken. En weet je wat? Hou op mensen toelaat dat hulle jou toemaken. Want zij wil ons niet wijs is als hij geroek raakt. Talk your shit, bro. Nou zien zij, die difference tussen ons twee. Zij kan ons niet vergelijken van ons as hier dieselfde nie. Zij zal nooit voor Kroeks gaan zitten achter basie. Van ons dink je dieselfde nie. Ik ga zien het was je. Kom on. Ik. Wat koud. Kijk je. Laat je die zeggen, man. Kijk je. Zijn nou gepraat van Doc Zubels, ne? Gewoon in die jaar. Kijk je. Laat je zeggen. Zijn gezien was waar ik gemaakt met die honden in die jaar. Hij heeft gedaan, hij kan staan samen met Kroeks. Aan die straten. Maar toen hij face to face met mij komt hier, toen staan hij met zijn steet en zijn gatten. Hij zegt nou zien zij die strictly freestyle wat ik voor jou heb. En weet zij wat, mijn broer, mijn laatste battle, daar is nogal een pijn in die nek. Wat zien zij? Nog steeds als Kroeks zijn broer wat nog steeds opstipt. Toen zag dan voor mij zei, jij Kroeks, ik weet jou op, heb je uitgestikken? En mij zei, wie is er op, heb je uitgestikken? Maar jaren kijk je, ik denk gewoon zo aan ietsje. Kijk je, Kroeks, ik heb veel wat beter voor Bryson. En ik zeg mezelf, Bryson? Hij man, ze is misschien mistaken. Van laatst toe ik en hij bro een betel gewisseld. Toen was hij aan die lijken. En nou wat die bro voor hemzelf revive? What the fuck? Hij is kaas die laatste betel survive. En nog een ding. Zeg mij ook right toe Kroeks. Ik weet hij bro sy word die nacht voor jou nie man. Kom ons gee jou maar vast. Meidse B. En zo, feite. Ons gee jou van Meidse B. Die bro was continuously, as hy moes, continuously. Dat val? Nee, ik moet niet worden, ik kan niet vallen. Zeg me, dank je. Dank je voor de uitkijk. Hoe weit ooit als het? Kijk je, relax. Kijk je, al val ik mee bro man, sta ik weer op. Zien ze? Staan nog steeds in de cabine. Zien ze? Hij is mijn paard van die lieve. Zien ze? En nadat ik die aan jou doe, gaat zij mij zeker vragen. Ja, Kroeks kan ze mij vergeven. Voor alle goedes wat ik voor jou gezegd heb. Zien ze? Maar het is wat gebeurt met jou, als je kat praat van mij. Zien ze? Nou die vijf blijft staan, eens kijk je maar iets op wie. Daar is niet één ding mee bro man, ze gaan nooit op haar level komen mee bro man. Zien ze? Maar ik lijkt zo consistentie, zoals ik je gezegd heb. Zien ze? Maar weet je wat nou? Ze is nogal, ze heeft het bij jou man. Zien ze? Ze heeft het bij jou, ze heeft het bij jou. Dat is mij een compliment. Ik compliment jou mijn bro, vat het, jaren. Vat het bro, ik compliment jou man. Kijk die, ze heeft het man. Ze moet het niet opgeven man, zien ze? En dan zeg je maar zien ze, zoals ik al gezegd heb al. Kijk je. Ze kan verloren, maar niet moet verloren, zien ze? Oké. Zien ze? Maar oké, right jou man, zij weet zich erop van. Je gaat die debate tot in jou verloren niet.
uitgebouwd. Dat is alright, maar dat is mensen nog verder opbouwen niet man. Dan nu verder afgenomen. Tijd is tijd. Beter rip of niks, brother. Het is oorlog die. Wolf what? Check het. Kijk je hier bitterloos. Metafoors, ik kom metafoors. Dat komt bitter. Die is cornflakes.